السلام علیکم ګایز، نن په دې ویډیو کې موږ د انګلیش 30+ ډیلی یوز سنټنسز زده کوو، کومې چې ډېرې ضروري او هیلپفul سنټنسز دي. هر سړی باید دا سنټنسز یادې کړي. خو ګایز، د لیسن شروع کېدو نه مخکې که چېرته تاسو دا چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو پلیز دا چینل سبسکرایب کړئ. په دې یو کلیک باندې د چا هیڅ هم نه کېږي، خو زموږ دغه چینل ورسره ګرو کېدی شي. تھینک یو. So our first sentence is इसी साथ ले जाओ هغه ځان سره بوزه. Take her with you. Take her with you. मेरा वक्त ضایع मत करो زما وخت مه ضایع کوه. Don't waste my time. Don't waste my time. मुझे तन्हा रहना अच्छा लगता है. زه ځان له خوشحاله یم، یعنی زه ځان له ماته ښه لګي. I enjoy being alone. I enjoy being alone. इस बारे में कोई नहीं जानता. दे बारे की چاته هم پته نشته. Nobody knows about this. Nobody knows about this. तुम्हें शर्म आनी चाहिए. ताला शर्म पकार दे. You should be ashamed. You should be ashamed. मैं पूरी कोशिश करूँगा. زه به خپل پوره کوشش کوم. I will try my best. I will try my best. मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता. زه دا نشم برداشت کولی. I can't stand this. I can't stand this. आपको 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा. तब 1 घंटा इंतज़ार کوي. You'll have to wait an hour. You'll have to wait an hour. तुम कब आए? ته کله راغلی. When did you come? When did you come? क्या चाहते हो तुम? ته څه غواړې. What do you want? What do you want? मुझे चक्कर आ रही है. په ما سر ګرځي یا په ما سر تاویږي. I'm feeling dizzy. I'm feeling dizzy. ये दिन बार बार आए. دا ورځ دې بیا بیا راشي. Many happy returns of the day. Many happy returns of the day. मुझे सुस्ती हो रही है. زه ناراسته یم. I'm feeling lazy. I'm feeling lazy. क्या कर लोगी तुम? ته به څه وکړې. What will you do? What will you do? इसमें क्या गलत है? په دې کې څه غلط دي. What's wrong in this? What's wrong in this? क्या तुम्हें नींद आ रही है? आया ताला خوب درځي. Are you feeling sleepy? Are you feeling sleepy? कितना वक्त लगेगा? څومره وخت به لګي. How long will it take? How long will it take? ये कितने का है? دا په څو دی. How much is this? How much is this? मुझे नींद आ रही है. माला خوب راځي. I'm feeling sleepy. I'm feeling sleepy. क्या तुम्हें याद है? आया ताता याद दी. Do you remember? Do you remember? मेरी किस्मत ख़राब थी. زما قسمت خراب हो. I was out of luck. I was out of luck. लाइट चली गई या बिजली चली गई. बिजली लाड़ा. The power went up. The power went up. बिजली आ गई या बिजली वापस आ गई. बिजली रागला. The power is back. The power is back. मैं हैरान हूँ कि क्या होगा. I wonder what will happen. I wonder what will happen. क्या इसे हल किया जा सकता है. आया دا به حل کړی شي. Can it be solved? Can it be solved? तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? ستا سره څومره پیسې دي. How much money do you have? How much money do you have? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें. پرېږدم دې نه. I won't spare you. I won't spare you. वो रास्ते में है. هغه په لاره دی. He is on the way. He is on the way.
मुझे ठंड लग रही है. زما یخني کیږي. I am feeling cold. I am feeling cold. मुझे गर्मी लग रही है. زما गर्मी کیږي. I am feeling hot. I am feeling hot. پټان سے पंगा मत लो. پښتون سره مه چېړه. Don't mess with پټان. Don't mess with پټان یا پښتون. ये वक्त भी गुजर जाएगा. دا وخت به هم تیر شي. This too shall pass. This too shall pass. ये कब की बात है. دا د کوم وخت خبره ده. How long ago was that? How long ago was that? कर ले जो करना है. کوه چې څه کوي. Do what you have to do. Do what you have to do. लाइट कब जाती है. बिजली कले ځي या बिजली څه ټایم ځي. When does electricity go up? When does electricity go up? लोग क्या कहेंगे. خلق به څه وایي. What would people say? What would people say? कुली कुली बैठो. जुदा जुदा کېنئ. Sit apart. Sit apart. ऐसी बात मत बोलो. داسې خبره مه کوه. Don't say such a thing. Don't say such a thing. ګایز دا یو وړه شان ویډیو. که دا ویډیو مو خوښه شوي وي نو دا در سره لایک او د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. انشاءالله see you in the next video. Till then take care. Thank you.